طبعا شوال نجا منها نوچه که پر گرینگ بلاوکن هزن اولکاریا هندورین روی هندک اندام خوین قلب اشکره کرنه وقت هم بجن قلب يعني ضعيفن لوازن سختنه نه د ریا هزن اولکاریا هندورین دنه وان کسین که هون وینه وان دبینن چکرنه چار اندامن هزن اولکاریا هندورینن و هفکارن وانن انکو آلیکاری دانه وان چونه هزا خواه یعنی ارکا خواه بکار آنینه جبو کو گندلیه بکن یعنی هم پراش خلکه بستینن لسر بندن کنترول کیس بازی الوان بکن و تشتین بوی آوائی نهایی زن اولکاریا هندورین گوتیه شر گندلیه جهندر بری دروه یعنی گرک هندره خواه پاقش بکن گندلیه لناف خواه نهیلن و بوی آوائی بکارن ارکه خواه به رنگ کی ساغلم پیک بینن وان کسان چی کرنه ساریجه که مازوت لآلیه طبقه دخوازه قاچاقتیه بکن اف کسین هان لشونا بچن و بگرن دچن پرین هندره و ساریجه ده دردخینن تلفون وان دردخینن نزدیکی 20,000 دلار امریکیه و ناف هفدو پار دکن یعنی سر هفدو پار ودکن و بوی آوائی آسایش بدو و مسئله دکوه دداویه ده دبینه کو اندام نوی افتش کرنه جبر وی چنده ایرو ایدی مکرهاتن وان بلاف کرنه جارا یکمه هزن اولکاریا هندورین دبه گاوه که بوی آوائی داویجه کو ایدی شر گندلیه دکه اف سرناوه کی نویه یه وی پیواجوه که دخوازه وان گندلان جناوه خواه پاقش بکه ایزن اولکاریا هندورین گوتن کو کسین کو قانونان بن پی بکن یعنی کسین کو ضعیف بن و جهه وان دناوا هیزن اولکاریا هندورین ده تنبن و هرن بردست عدالته مقرراتن وان تشتن خطرناک ته دنه بینر نجا به چاوا وکی شبکه که چکرنه لهبودن کومبونه و بوی آوای او پره دزینه و برنه لداویه ده هون وان دبینن کتنه زفتا هیزن اولکاریا هندورین آنگو هیزا دش توانان کو دای دو و مسئله حتانی کو اف کس گرتنه اما بهبره نها لیبنیرن بکا وان کسان یعنی وان اندامن بره ین هیزن اولکاریا هندورین چکرنه شری گندلیه جهندر بری درفه بتوندی بردوامه لجیروی گوتنی هیزین اولکاریا هندورین آبا کروجلات سوریه دوسیایی که گرینگ و خطرناک بلاو دیکه چار اندامن وی کو دستی وان کتیا مجاره کی گندلیه دزفتا وان دنه و مکرهاتنی وان بلاو دیکه محمد حسين العابد عزام من محافظة حماه. الاسم الثلاثي ابراهيم حسين العلي. اسمي محمد حمد المصطفى من وليد. گلو وان کسان چکرنه وان هر چار کسان دنا واهزین اولکاریا هندورین ده لطبقای ارگرتنه لیبلی وان خیانت لباوریا گلگریه و ارکاخوا دبرجواندین خوا دبکار آنین و زیان لولاتیان کرنه چیروک جور دست بیکر سیتیرکا مازوت یا قاچاق دی سینوری وی هرمی در باس بکه خودی گراوی اف کس دیوی بگرن آنجی لبرانبر پریان و در باس بکنه علی چافکانه کی من بو جمرا گوت کو قاچاقچیان مازوت هنه و در کفن هرمی چکدارن سوری منج مصطفى راجود أوجي شافكانية كيمنه وعربي أفيركروز لقلوي هيا هم تشون لجنب راي من داكو هشمار زيده ببا وباشي هم تشون لجنب وان كسب نافي مراد تين عسكرين اشمرا قد كو بازرگان مازوتي هنه دليل دا اجدر كتم كو مصطفى اليتيمة اسم مصطفى اليتيمة جو طبقامه عربي أفيركروز لقل من هيا مبهفره بي کار دکر ام چون لجم عزام مراد و برای خواه دماچه خورا کرن و امرو گرتی بون لیبلی لشونا وی سیتیری بگرن روی خودگرن و دشلحینن جبو کشانو یا خود تمام بکن کسکی جوان قاشو دگرن حمو پرا و تليفون دور دردخن و درفن هنا كان معانا بس بارودة واحدة ومسدسي من السيارات هذنا واللي نقول على لفرتني تفنجك ودماچه من لقل من هبو ما قد اف عربية كيا علي قد اف عربية منه ايش مرة قد ازي $5 بدمته قلت له خلينا نستفيد منهم لما نجم على الطبقة هنا
كان يعبون مازوت. حكيت عزام انه صار بالطبقه هنا. لفر من جعلي راجوت دكيلية بوان ربكة بلا جي طبقة مازوتي داقرن داكو أمان بكرن من عزام راجوت أمي سودي جوان بكرن أو هات طبقة داكو مازوتي داقرن من عزام وعلي راجوت أو للطبقة هنا. رحنا عند صهريج مازوت. ومراد ومصطفى طلعوا على السياره وانا ظليت تحت. طبعا كنا كلياتنا قاشو أمي هرن بنابي الدورية عربيان بسكنين أموان الهفكتن موان لكليكا راستي سكنان الجم صهريجة مازوتي مراد ومصطفى شون الجمع عربي وأزل بنيبون أم حمور وقرتيبون أم شاركس دا عربي دمان ما هشتكو أو العربي سوارين ومن جوارا قد لدو من ورن نافندي وما يك بتماني حقد صالي بخوربر پره در کتن 18,000 و 800 دلار ما پره لگوری 5 کسان پاروکر هر یک جمع جره 3,000 و 800 دلار در کت لێبەلێ هێزێ ناولەکاریە هوندرین ئاگاهیان لەسەر بێبوویەری وەردەگرن و لە دوو دکەون. ددەماگرتناوان دەژی بە بەرتیلکردنا بەرپرسێ لێپرسینێ هەوڵ دەدن خۆشمژارێ بە دوور بخینن و ژێ دەرکەون. مراد بتلفون بعلي رآخبي لقوري كو علي جمرة قوت كو دفي پره بگرن خودين خواه از مصطفى او مراد ام چون تاخا عايد ام بعلي الساچ الرجفيان او ما پره داني لور 10 دقة نبو چاوا پره گهشت هيزا تاوانان ام نزانن دهاما روجه ده جنشكابه براي من عزام در دورا ساعت 2 شباب من رآخبي من جيرا قوت مراد كتيا پرزگريكا كمجارا مازوتي طاها جي قرتيا قرطاها لسر مراد ببيجا وناوي من جيبينن جمن خسكو قر ناوي مراد بي از آلوي بكم من جيرا قوت بنيرا كي لسر في مجاري لبرسيني دكا قركو پريان تشتكي دن دخوازة تو برزقريك تنيا ازي بدم. نزلت عليه مباشر معي عضو تحقيق سألت طه قلت له طه مراد شنو علاقته؟ أكدت عليه مرة مرتين ثلاث قال يعني ما أعرف شيء عنه. از دجهد داكتم لجموي بمن را اندامي لبرسيني من جطاها رپرسی چه ایشه مراد پیهیا من جارک دو جار سه جار لسروی تکس کر گوت از تشتکی لسروی نزانم پشتره من پرسی بحثا ناو مراد هات کرن گوت ناوی وی نهات ببیر خستن پشت دوسیاوی دوزه گهشت سردوزگریه بی 4-5 روزان من برای خو عزام دید جمن را گوت محمد بمن را گلکی وستی آیا من گوت ناوی مراد نهات گوتن گوت نا پریان بده. مراد بتليفوني بعلي رآخبي لقوريكو علي جمرة قوتكو دوي پره وگرن خودين خوا از مصطفى و مراد ام چونا تاخا عايد يك جي سركيشن في كاري جبوكو ناوي وين نكه و دوسيايه جبراي خودو خازكو حمود تشتي تخستوي خوا براي من مراد جمن رقوت ابراهيم وحساب جمن بيخواستن گر از بيم گرتن جبر موان شيلان دبو از ويج تد خوازم كوتوي باري بگره لسرخوا حسابي تا وينوكي حسابي من با مدنك جهف ردشان كو از بيه مازوت را آخوي ما او پشتی دمكي ام هاتن گرتن. فرمانداریا گشتیا هێزێ ناولەکاریە هوندرین گوتکو ev endamê wan ji ber erka xwe bi rengekî şaş bi kar anîn qanûn bin pêkirin û ziyan li welatiyan kirine hatine girtin. Lewra piştrast kir ku tu kesek di ser qanûnê re tune ye û çi kesê xiyanetê li erka xwe bike û erka wî çi qasî bilind be dê were cezakirin û li ser pêkanîna vê yekê jî sozê didin.